kuthiwa ubani ophethe Ngonyama Holdings. Sazama ukuthi kutholakala indlela ukuthi sikhulume kwazi ukuthi Ngonyama Holdings intshontshiwe. Sizama ukuyibuyisa ukuze abantu bangathathi izinqumo zokwenza ibusiness nayo. Lapha emathulwini engikhona izinto eziyimfihlo engisayinayo ngisho ukuthi kwenzeka nje azaziwa umuntu. Kodwa besifika nje la izinto ezisayiniwe isilo incwadi izinto eziconfidential thola ukuthi silekeliswe. Angibonge impilo bayethu hlangana nomakhosi ngicela ungabe ngisaba mude ngiyakhuleka nje kubo bonke abahlonishwa namakhosi asedlubulo. Cha amakhosi asebekile konke okwami kufishane ukuthi uyangithinta ushenge ukushilo lenkosi yakwaButhelezi ukuthi umama isosi yesizwe. Kodwa ngibone ngathi siya ngasegoqeni asikhuluma indaba yokuphepha kwakhe. Ngoba ngibona lo mama eyifake emalangaphi. Lokho kuthi kube nendlela esizoyakha ukuthi kusukela manje isosi yethu ivikeleke hlangaleza. Inkosi yasemathulwini ngiyibona ivela ngale. Sibonge Njolosi. Sihlalo osiphathele okwamanje inkosi uShika. Ngicela ba ingachithi isikhathi ngibingelela bonke abantu noma ngikhuleka kubo bonke abakhona kodwa nje ngithi hlanga lomhlabathi ngiyakhuleka sibe sikhulu emfisa ukudlulisa ukuthi ngicela ukuseka osekushiwo kusukela umntwana wakwaPhilane bese ngithi uPaula nje umzuzwana odwa nge-ofisi el-private lesilo. Awu Zulumuhle yazi yenzeka into enhle ukuthi kube khona i-ofisi eli-private elisungulwayo njengomZulu njengomuntu ke futhi okhulelele emakhaya emsinga kimi nabaningi bekungehli kahle ukwehliswa isithunzi abantu abathile esingazi ukuthi obani behlisa isilo sethu lapha emathulwini engikhona izinto eziyimfihlo engisayinayo ngisho ukuthi kwenzeka nje azaziwa umuntu. Kodwa besifika nje la izinto ezisayiniwe isilo incwadi izinto eziconfidential
thola ukuthi sinekelizwe ngemzuzu nje kwenzekile lokho ambodi bekuyintenhle siyabonga silokuhlakani okunikeziwe izinyana zelizwe ukuthi uyibuke lento bese ucabanga into engaskipha kulokho obekukubi kangaka bese ke sicela ukuthi ke sengathi laba abakhethiwe bayifukamele izinto zaseNdlunkulu ngokuthembeka singathi sijabulela lokho kanti nabo bazokwenza into efanayo siyakuthandazela ngoba samakhola ukuthi sicela ilingo ekhona ngoba ilingo into ekhona eyisilingo ekuphileni kwethu imali sengathi ngengelwe yomoya nimfukamele uNkulunkulu unomthebe wethu neindaba zaseNdlunkulu zingaphumi zingafanele ukuphuma yabona amakhosi aseNdlunkulu bayede amakhosi asekhulumile ngicabanga ukuthi khona okunye ongaba ngaphezulu kwalokho ngoba amakhosi akhulumela thina sonke singeke siphindaphile into eseyishiwa amakhosi ngoba abantu abadala kuthina akhulumela thina amakhosi kubalulekile okuvelile amakhosi aseNdlunkulu esingase sithi sigoqa khona uma ke khona okusanele amakhosi aseNdlunkulu siyo nezezela iphuzu lokuqala kube iphuzu lokuthi ibodi asinalo akwakhiwe ibodi elisha elesibili ukushintsha umthetho ovule thina njengesifundazwe saKwaZulu Natal elinye ilelo lokuthi uphenyo aliqhubeke ngoba kukhona inkece ekhona engakazi ukuthi ihambe kanjani kufanele ibuyele endaweni ezifanele ukuthi sibe kuyo kwakhona futhi nephuzu lokuthi akudlulele kumongameli wezwe ukuze lolu daba ngoba naku ungqongqoshe sekubonakala ngathi lube ngaphezulu kwakhe njengoba engakwazi nje ukuthi alisukumele ngendlela efanele nelithi ke ingonyama sikhulekela ukuthi akubiyona eziphathele kubiyona ezokwazi ukuthi isayine enze konke okufanele ngokulekelela amakhosi njengoba kade bekwaphakanyiswa ngaphambili uma kukhona nina bendlovu kusalile mhlawumbe kungavela ngaphandle kwemibuzo ekuyabuzwa inkosi yakacebe ekhulu mhlawumbe udokotela angaphefumula yini ngayo ikakhulukazi le eqondene nenkece zecala liya nokunye ke nje okukhona ebhodini kodwa amakhosi aseNdlunkulu mabutho ngicabanga ukuthi amakhosi asikhulumele konke kuzwakale kahle nina besilo uyabona uma ngihlela phansi angizikhumbuli ngingelela ngokwe-protocol angazuma ngikwenzile yini lokho ngesikhathi ngiqala ukukhuluma uma ngingakwenzanga ngiyaxolisa ngikhuleka kubo bonke ngokwama-protocol ngingelela ekuphenduleni kwemibuzo kuthiwa ubani ophethe Ingonyama Holdings bengihlelile lephuzu ukuthi ngizokhuluma ngalo kulolu hlangothi lokuthi ubani oyiphethe bagcina ngenzekanga ngiyabonga umbuzo wethu ukuthi ngikwazi ukuqhubeka ngichaze Ingonyama Holdings
njengamanje iphethwe uMr Ngwenya noMr Mkhwanazi. Ababekade bevele beqale kuyibona abafakiwe kuqala. Ngaleso sikhathi uMr Mkhwanazi wayeyi-CEO weNgwenya Trust. Kuthe ma bephuma kweNgwenya Trust basala ngapha iNgwenya Holdings. Ibodi elikhona manje laselithatha isinqumo ukuthi kumele baphume nakuNgwenya Holdings ngoba iNgwenya Holdings iyingane yeNgwenya Trust. Lokho xhaso eyalithola iqala kwakulo iNgwenya Trust izosebenzela iNgwenya Trust. Kusukela ngaleso sikhathi ayikaze iNgwenya Holdings yenza ama-financial statements iwalethe kwiNgwenya Trust. Ayazi iNgwenya Trust ukuthi kwenziwani kwiNgwenya Holdings, kunamalini, yenziwani leyo mali ngoba udirector bakhona abafuni ukuzoreporta kwiNgwenya Trust. Babhaleliwe kwathiwa benomhlangano khona bezochaza ba-handover beku-August ngonyaka odlule ku-2023 azange baphendule kuze kwathi ngo-December 23 iNgwenya Trust yathatha isinqumo sokuthi ifake abanye odirector abasha kuNgwenya Holdings ngethemba lokuthi izokwazi ukuthi bazokwazi ukuthola i-information bangene nakuma-bank account babone ukuthi kwenzakalani. Nalapho futhi ngabuza ukuthi uma nebhalela uNgwenya angaphenduli ngicabanga laba bazokwazi ukungena bayithole le information yini kunga-investigatwa ngoba uma kufaka investigation umthetho uzodlala indawo yawo nakanjani yonke into efuneka izotholakala. Bavota-ke bangichitha-ke babafaka o-director abawu-3. Labo director abawu-3 abakaze bathole ngisho into encane nje ukuthi kwenzekani ngeNgwenya Holdings. Into eyenzeka bahamba bawufakwa lapha ka-CIPC kwabonakala sekuno-director abasha. uNgwenya wahamba wabakhipha baphinda bafakwa waphinda wabakhipha wase ebabhalela ethumela abameli bakhe ethi hlukanani nenkampani yami iNgwenya Holdings banqhuba kanje ngizonibopha. So yaseke ima kanjalo indaba yama-directors eNgwenya Trust engena kwiNgwenya Holdings njengamanje ayikho into eyenziwayo. Kumi nje kanjalo kodwa siwutholile umbiko othi iNgwenya Holdings ihambela omasipala nama-ofisi kahulumeni izibeke sengathi isebenzela iNgwenya Trust izofuna ama-projects iyawathola futhi. Into ekhona ukuthi uma kungahambi kahle lapho benza izinto ezingabe impumelelo lawo ama-companies azobuya azobopha iNgwenya Trust athi inkampani yenu inini engenzanga kahle sikhokheleni. Sazama ukuthi kutholakala indlela yokuthi sikhulume kwaziwe ukuthi iNgwenya Holdings intshontshiwe. Sizama ukuyibuyisa ukuze abantu bangathathi izinqumo zokwenza ibhizinisi nayo. Ngayo lonke inkinga ukuthi usihlala akekho kwabanzima ukuthi sizophuma kanjani sokhuluma ngeNgwenya Holdings usihlale ngazi ngoba uDeputy Chair ethi ngeke azaye ukukhuluma nesihlalo amtshele lokho. Sasitaka lapho-ke Nkosi kaButhelezi. Kukhona umbuzo bokhuluma ngendaba yabantu okufanele babuyisele imali ababekhokhiswa i-rent endaweni zabo zokuhlala bengawenza amabhizinisi lezo ndawo. Sibiza ukuthi i-CASAP case. Leyo case leyo nayo yenye ama-cases astakile ngokuthi inkantolo isishilo ukuthi ababuyisele imali. Kwafanele ukuthi iNgwenya Trust yenze uhlelo lokuthi babuyiselwe kanjani imali futhi bafundiswe ukuthi iNgwenya Trust isebenza kanjani. Lolo hlelo la presentwa kwiboard ngomhla ka-23 April ngo-2024. Kodwa alikaze liqale ukusebenza akwenziwe lutho futhi ngalokho. So isami nje kanjalo
kodwa kwaxhunyanwa nalabo abamele labo ukuthi siyavuma ukuthi sizolwenza uhlelo lokuthi ilungisekele ingabe ibuye imali. Angithi-ke manje leyo mali leyo enye yahamba yama-traditional council usafuna ingonya ama-trans yenze iy'nhlelo zokuthi ikhulumisana nalawo ma-traditional council ukuthi nakusebeyifuna abantu imali yabo senza kanjani ukuthi bagcine bekhokhelekile inyoni. Ngicela ukuma lapho ngokwekhasakhe. Kukhona iphuzu engilikhulumela ngase ngikushiya phakathi ngesikhathi ngikhuluma ngokuthi yaphela imali yenu. Ngixolisa. Ngesikhathi uhlangalezo atshena ngalo ministry ukuthi akahlakazi iboard. Uma ngabe niyalandela kuyo yonke into engiyikhulumile, ziningi izinto ezobonga ezisenzekile kusukela ngaleso sikhathi kuze kuzobe manje. Futhi ziqhubeka. Njengoba kade ngikhuluma ngokuthi izolo ku-approve u-1.2 million wokuqasha budget ukuthi iqale phansi umsebenzi usowenziwe ngoba umuntu abamfunayo akaqualify, bafuna ukumenza qualify. Bathini ngalabo abaqualifyayo? So kusho ukuthi i-board ne-executive le ephikisana nesilo ine-advantage ukuthi ihleli kuwona ama-resources. Iyakwazi ukubaxhaphaza yenze noma yini eyifunayo, ayidingi ukuthi usihlala sayine nje babamkhipha kuyo yonke into esayinayo. Ngakho bayaqhubeka bayazenzela. Lama resources akuwona we-board, akuwona aka-executive, ama-resources engonya ama-trust awenu makosisizwe nemphakathi. Uhlalo oyi-trustee unikezwe amandla yinina ukuthi awavikele, ingakho aqala i-investigation. Njengamanje lo investigation ayiqhubeki ngoba baqhinqile bavimbile la office bathi bathuka abameli besilo bathi akubona abameli laba abantu abazoganga izigebengu ngeke bazoqhubeka bazophenya la uminister uthe isilo sinawo manje ngokwenza yonke into esiyenzayo. Manje okwami ukuthi uminister uma ngabe ethatha wonke no-12 months esoqalile engenzile ukuthi ezithulele nje ngoba bethulile kuyalemala ngani aphela amapay silungisa kanjani leyo nto. Umbono wami lo engicabanga ukuthi ungasebenza ufaka i-pressure ku-minister, ufaka i-pressure ku-portfolio committee no-president ngaphandle kokuya kuyena ngoba upresident ulalele nje bakhulunywa yonke lento ikhulunywayo. Kunganjani mangase i-trustee ihlangane nosihlalo wendlu yamakhosi no-deputy wakhe, ihlangane nosekela ndunankulu, mhlambe bakhetha amanye amakhosi, bathatha isinqumo sokuthi asikwazi uaccessa impahla yethu njenge-trust, sicela ukuyivala le-trust, sinika uminister u7 days ukuthi aqede yonke lento engasiphethe kahle. Uma engakwazi ukwenza lokho akuzuvulwa la bonke abantu bazobehlele ekhaya. Lokho nje kukodwa kuzokwenza ukuthi upresident ame ngeenyawo athi minister kwenzekani laphaya. Ngeke imali usi owavale office ngolesihlanu amabutho kade ethi ayakhona eyobuza ukuthi yenziwa i-trustee, akacelanga umuntu wavele wavala ama-office wathi basebenzi ihlalane emakhaya. Angifuni lamabutho anificela ngaze ngilimali. Manje ama-beneficiaries uma ethi asijabulile minister silungisele amalungisi, kodwa ama-resources ama-beneficiaries ayalimala. Ama-beneficiaries awasithatha isinqumo athi siyavala, sinika 7 days, for 7 days akusetshenzwe, silinde wena minister ukuthi ulungise lento esiyifuna ngoba le mali le esikhuluma ngayo sithi yalahleka enye ngeke isabuye. Hlakalezo